Krabs местный электростанциямында кіргенде чисто городный жасалған қаралма. А это уголь, что ли, или что это? Уголь, да. Запас делали там? На зиму, да? На зиму. Запас живандар. А угольная электростанция? Это уголь, да. Но у вас газа нет, как я понял? Нет. Нефть тоже не добывают? Ну, нефть есть, мало, конечно. Но зато по углю в Таджикистане очень много, я знаю. Вот там видели, как ХАМАЗ был? Международный центр, международный теннис, стандарт, плавание. Лидер мотор зданияда. Монумент Истиклал. Сол жақта мысық флаг. Мұнда колесо обозрения. Тігітемеші. Басына барып көріп келербіз. Монумент тоже большой. Как телебашни прям хватает. А, наверху корона, что ли, там? Корона, да. Самоний, да? Символ государства Самоний. Занесовано прям Кытайша yazılғанмында. Сплоченность, упорная борьба, прагматичность, инновация. Душанбеде қазір месіне бір жігітпен сөйлештім. 25 автобусға отырып бір хостелға барам. Biraz шеттерек енді центрдан, ничего страшного. Мұнда барып орнашайын әлі. Арзы мәзірек, жойды болар керек, кешке шығармын. Шәһәрді қарауы. Мәзірек домдығы қайықырдың. Автобуста барам. 25 автобус. Проспект Алиевинскийдің. Su gerek. Kırgılar. Orada bitkenler benim ana yazalım. Şahane. Yoshda kirmayman bundan. Hadi ikimiz kişi listede durmayı oturup. Mağaza degan. Gazprom neft. Bunda kısaca bir popülerdi. Gaz da var, benzin de var bunda. Mağaza da var bunda. Ben hazır baramız bunu hostelga. Yazdırga da söylürge de halim bitti biraz. Yol көп vaqt aldı. Pinjikent'ten Haftköl'den çıktım. Onlar Pinjikent, onlar koçu. Beleki şehirlerini öttüm. Duşanbe'ye varır için. Faktiski ben 9'da çıkıp gittim. Hazır saat 5. Tuzluk yoluna getiririz. Köpme saat beni ayakta nereydi yolda, ayakta. Arattı biraz. Qaytib joytira kerak. Supchigim bar, pishirib boshara kerak. Bizning hosteldan so'ngga qolib chiqdim bunda, chunki ishlar da ko'p bo'ldi. Registratsiyamni qarag'is motor ittirib, granat. А когда он будет готов? Когда можно кушать гранат? Можно уже кушать? Ну, уже гранатта өсіп келе. Может, бәрісін үзіп ашап та қарармын. Хәзер әкренләп кенә шығып кетем Душанбеға. Кешке kadar, как всегда, жүрем. Шығам сағат 11 по местному. Кеттік Душанбе-Град жолдары бойынша. Нәрсе сөйлей алам кеше турында. Кеше мен Бишлер атлар тересінде келіп жеттім. 8-9 сағат бардық, ұзақ болды. Шуңа бик каты аратты. Yol серьезный, анда yolunu көргенім жоқ. И yolның көбісін бит инде мен түшіре алмадым. Особенно опасный участкаларынан да бар еді. Шонда 1-2-3 участок. Мен андай білен киноларда ғана көрген бар. Шоңадан теге Haftköl'de көрген опасный yollar. Честно айтқанда вообще чепуха болып шықты. Çünkü biz міндік 2 километрді 600 метрға һәм шул yolda biz бит инде 100 белән төштек. Риски поворотларга 70-ләр белән кирип, икърида бер нинди барьерда юк ичмасам. Чыгып штом километр ярымны машина белән очыр идек. Куркып бардым инде. Әле безнең водитель һәм калган водитель таджиклар реминде каптырмыйлар. Насип булса үләбез ди, насип булсак барып җитәбез ди, без дуа кылабыз ди. Вот бик тәвәккәл халык. 2,5 километр биеклектә 70 белән поворотка кирип чаптырып җөриләр.
Mine siyame. Pakistan'da pasivni periyod telefonlar neberler bunda bizde ekibegin. Bu полностью telefonlu pasivni periyod başlagan. Bütün şimdi telefon neberler gene remont var. Saatler ketayız ki. Şurayı tırıp çıktım. Ekerne Duşanbe'nin uğramlarına arka el degen. Böyle qarağız. Bu oyunda nasıl etilmesin? Şu anında motordumlar bulaşaq indi. Scandinavian Sleeping and Living motor. Аккуратно. Hazır Duşanbenki yolgasının köpürüne baram indi. Anlara center'da iyice uzun yürüyecekmi? Top kına. Современный magazin beyeler. Bir samani o 8,5-9 so'm. Mine beyelerini ko'ra olasiz bütünde. Produktlar, pastlar, ximiyalar, sular. Şoşunday beyeler, şoşunday sortiment bizde köpeginde ayrılmay. Motor gana manda ne? Kolso, şeşekler oturtulgan, mine sirk. Duşanbenski sirk. Тоже bek интересный. Hazır anda barıp qaraymiz. Подземный переходdan çıkıp. Mında şəhərdə bir unlap qızıqlı orun var indi. Şularını көріп кетербіз. Burada подземный переходda barayım, bek дешевый bir parikmaxerskiy var. Men bit endi şeşini üstürege oldum birazrak. Emine mıyık bilen sakallı retlerge kerek. Tege ezrekkine seferde lişni giygiyini turunu söylep gidesim kele. Tak, ne seydire kerek? Irat kişiye xos bolgan ebrinde mıyık, sakallı retlerge kerek, tertipte tuturga kerek. Tege baradaşlar köpük jüri bilmeyim. 3-4 günge bir etlep qaratıp tetipte turga kerek. Şoňa bütün hospitaldagyn andy oňaýly urun jok şol. Rahatlanıp tege sakallı mıyıklı tertipke getirge. Şoňa koy wagtda türlü jerde şütlü telefonga qarap, anda şişme qırynda oturup mıyıklaryny retlerge tory kelgen wagtlarda var indi. Seferge обязательно ýoglagys. Iratlarda hatır kasardagyn влажный салфетка. Özüňiz bilesiz, tualetga da bara kerek koy wagtda artık giýenişni bulmagan evlerinde körgetge tory kele, особенно munda Tajikistanda. Munda gigiyeni bilen ezrekkine anlaşılmaýanlyklar bar. Şoňa dagyn özüm bilen влажный салфетка ýörtüge tyrşam endi. Men özüm alay artık akıldan yazgan чистоплотный kişi tugul, meni katından soruyor olasız. Anday zor, fantastичный baklık yok, no yolda seferde mikrop lektirip bir atna boyu şirlep yatırga tilemesin iken обязательно qarap tura kerek özüňni. Aldan da artdan da kirgen de çykkan da. Çünki seferde şirleseň, Allah saklasın. Men страховкасыз yürüyüm bit. Kimdir страховка bilen jüri. Больницка элексеň. Bek zor akça tölerge mümkinsin. Şoňa dagyn gigiyenini garaw bek möhim. Bu seferge çykyrga oýasagyz endi. Kimdir endi belki gene şeşe su ala özü bilen jup turga, kimdir sabun ala. Hansa memşe bu artygy. Вот. Bir mertebe конечно men ýaşadym. Su içdim şişmeden. Anar ol şişme pişrak bolup çykdy. Bir-iki gün korkup yürüdüm indi meýtem. Hazır yatırmın indi dip. Lakin Allah'a şükür yatmadım. Baka isen. Вот, şoňa dagyn alygyz esişdi özüňiz bilen işini baratyrgan situasiýalar çyksa aşkazandan darular alarak kerek. Обязательно men bir 3 türlü daru aldım sırada. Bir suzmasa kalan olsun. Mene kelip gittim indi sirkka. Sirkning işine kirdim. Mene kassa. Hali Sovet çorundan kalgan skameykalar, makufkalar. Evet, mında Kazakstanski sirk kelgen. Az kategoriya 1-den 6-ga. Вот. Dedim de 3 yıl besplatno degen. 40 samani, 50 samani, 60 samani. Mene endi kategoriyalary. Sirk barıp qarayım sen. Sirk atnaga bergene bola, subotu günni bulay beyesi по сути arzan. Çünkü onda самый дешевый категории билетлер 30 samani. 250 so'm ol sirk üçün şüp çarbetindi çünkü Kazanda sirganda 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 tura kayber yerlerde. Men orta bitinde sirkning zdaniýasyny köre alasız. Bek uzunçalikli.
Мындай каралган. Теге Ташкентникинен biraz исенрәк күренә. Ну, бәлки кирәк Ташкентникка зуррак тоелды миңа. Матур агачта кошлар сайрый. Шундый хәлләр. Тарибыз дальше хәзер Душанбенка елгасына барабыз. Менә обед тирәсе монда инде час пик. Карый аласыз. Душанбе. Еракта таулар күренә. Монда, конечно, смог оказывается бик көчле. Тегендә матур биналар бар, тегендә дә бар. Мен җылганның бу ягында торам, анда күбрәк теге советский урын. Тарихирак, кызыграк әйберләр бөтенсе бу якта. Хәзер барып карыйбыз менә сезгә Душанбенка елгасы. Ничек ага инде. Артык чиста күренми дә. Теге таудан төшеп инде күп шәһәрләр, авыллар аша уза-уза төрле заводлар бит инде ниләр узамында. Бәлки шулай пичанадыр. Шунда елга. Без барабыз елганың теге ягына. Күпер буйлап, күперне күрә аласыз инде. Ишни брусчаткагыз калды икән, кая куярга белмис икән ул брусчатканы. Менә стенага шулай куеп була. Менә шулай бик кызык иттереп кенә куелган. Үзенчә дә матур күренә. Төрлесен төрле төскә буярга була, кстати. Бөтен җирдә флаг. Мин күпме илдә булган бармы? Моның кадәр флаг күргәнем юк. Бөтен җирдә флаглар, бөтен җирдә. Сында менә балаларның киемнәре обязательный шундый формалар белән йөргә тиешләр бит инде. Вообще мотор даже авылларда йөрдем, кышлакларда яздырмаган мындыр инде. Но анда кызлар да, малайлар да в обязательном порядке форма киялар. Шул кадәр мотор. А то теге элек без бит инде Россиядә бик форма кимәдек. Инде мәзәк кыяфәт була иде. Булай формадан булгач, нендиләр элитный эшколдан чыккан җегетләр, кызлар кебек тоелалар. Үзе кышлактагы 150 кешелек кенә. Балалары мотор киенгән. И студентларны күрдем. Бик күп монда еракта институт бар. Аларны төшереп тормадым инде. Студентлар дагы в обязательном порядке черный низ, белый верх. Тоже бик мотор. А то безнең институтка барасың, институтта менә как раз студент бара. Шундый формада киенгән. Менә фонтаннар кураласы инде монда бер үзенчәлекле урынны. Вот студентлар да шулай мотор киенгән. Кызлар да, җегетләр дә бер төрле мотор. А то бездә үзегез беләсез, студентларның киенү рәвешләре. Форма кертү наоборот яхшы булыр дип уйлыйм мин. Иң яраткан әйберләрнең берсе, бу шулай чит белмәгән шәһәргә киләсең дигән. И гулять итәсең. Просто карыйсың, ничек кешеләр яши, ничек киенәләр, ничек бер-берсенә сөйләшәләр. Вообще рәхәт шулай берне карарга. Башка культура. Ne kadar az bu avtobuslar, incik jüri, neler jüri, kişiler incik yine. Buralası büyük motor yanında. Maşinalar jüriler, şurada çalmış ya. Hem jürisin. Kazanıp, karab, saklanıp. Hay vakitte şikayet karar. Biz bunlardan yakışarak durarız deyip. İkinci yakta karıysın da. Karablar bizden de yakışarak durarlar deyip. Kanal deyip üstep koyasın küçülük bilen. Evet. Neyse etsen de büyük motor, büyük körkem. Bunda büyük motoruna bir karar verin. Bütün neyse etsen ki bütün center'ını eski petitaşkları sütüp bunda salalar yan adamlar, yan bir küp. Bilirsiniz mi? Bunda salalar teginde salalar, teginde salalar. Center'ını bir katı kıymetli yurtlar bilen tuturalar bedinde. Sovet sistemасы бит инде күбрәк гадирәк думнар салырга тырышты. Белгән булсагыз тарих буенча. Чөнки кыйммәтле думга ресурс күбрәк китә. Шул түбәдәге йөриләр мотор иттереп түбәтәйләр белән. Гади думнарга ресурс арзан китә, шуңа дагы бер кыйммәтле дум урынына ике арзан дум салдырып була бит инде. Шуңа шундый хәлләр. Şuna menä bu eski domlar göresiz indi. Ol barak formalarında. Ne görüp bola. Mundarik bolgandan indi şu mikrorayon.
Alarını sütüp mına mınday betonlarını sağlar. Hem centervis şu yöne türlü beton dumlarda prям tege пасталичный indi, başqalalarski format. Вот. Şunday haller. Taciklar estileşiler Rusça. Özbeklerin kubisi Rusça bile, Taciklerin kubisi bilmeyi. Mene Duşanbenski neler vysotkalar. 30 etajlı. Mene bitinde центр. Mene bunda parlament Tacikistan'ın, bunda indidir ministerство. Mene bunda главный культурный үзәк центр. Mene koronası da var. Abzı iki ne bilen huzur maşı bilen basıp duramın da. Eğer ihtibar etseniz Tacikistan'da bütün yerde degen flagda mı, suretlerde mi, bütün yerlerden itira. Korona, mene o korona. Samani koronası. Samanitlar. Nerflay. Samanitlar dinastiyası o butalmasam 830 mı 850 yılda mı zor territoriyini yolap algan imperi bolup tura betinde. Öz vaktinde Garipler İran'dağı bulgan bütün şul Sasanid imperisini jimire başlagaç tegiler mesni feodallar властьны alıp türlüçe kim özünün şirliginden indi devletleri şunday devlet tüzügenler betinde. Hem şulardan birisi ol Saman jirliginden, Samarkand jağından çıkan Samanilar isminde bulgan bir halk, bir türküm. Hem indalar büyük tiz orada alay zor soğuşlar uyuşturmuşa motor ittirip kene devlet tüzügenler. Samanitlar devleti. Şuna da Samanilar deb atalarlar da indi. Bu скорее всего İsmail Samani'dir indi. Самый знаменитый şu Samanilarның kişisi. Mana korona. Hem alar öz vaqtında bilsəgiz, o seriyüzlü territoriya Qozog'iston, O'zbekiston, İran, Tojikiston, hozirgi Turkmaniston, bek ko'p Afg'oniston, şu yerlərinin anda bitinde öyle qanday devletler bulmagan. Şu yerlərning xo'jalari bo'lganlar. Примерно 100-120 yıl mekan. Hem Samanilar indi şu uşli bek güçlü dinastiya bulup Yeşil 120-130 yıl hoca bulup turganlar. Hem indi Tacikistan'da alar özlerin hissiteler devamçılar deb. Devamçılar şu Veliki imperiyanın. Lakin neseytere kerek anday Veliki imperiyalar 100 yılga, 200 yılga, 300 yılga bek köp buldular. Anda hatta ki 1000 yıldan artık bulgan Rim imperiyası da buldu. Bir imperiya da zaptırmay hürmetli dostlarım. Bütün imperiyanın bar başı, bütün imperiyanın bar ahırı. Şuna dağın 21. asırda imperiya tüzüge tügül. Hemen aşılay maturgun ayttirip, uz tarihini bilip, uz tarihini hürmet etip, turmuşunu matur ettirip devam ettirge gerek bitinde. Çünkü özüngni elinde imperiyanın bir kisege dip hisite başlasan, kinetkine nara şu eleki imperiyani koytaraga tilekte tuğurga mümkün. Şuna dağın indi mine zor tarihimizni hürmet etemiz, yaratabız, suyebіз. Şuşu bizim için көңелебізде, хәтеребізде бек яхшы bir истәлек булып калырга тиеш. Менә кайчан безнең бабайлар, әбиләр шундый зур һәм дәрәҗәле булганнар дип. Менә Таҗикстанда аларны бик хөрмәт итәләр. Шушы инде кайда карама, бөтен җирдә Самани дип язылган. Һәм хәтта ки аларның местный валюталарда Самони дип атала. Самони валютасы, кстати, чагыштырмача яхшы валюта. Чөнки 1 рубльга misal üçün onda neçədir 1000 sum berseler Özbekçe, yaki Kazakça neçədir 100 tenge berseler Samoni kirsinçe bir Samoni 9 sumga yakın tura. Yani onun beyesi var bütünde. Mene bu center. Mene şunday motor parklar da var. Hazır parkda жүрүп bararбыз.
Yanımda kısacası big küp binalar Kıtaylar salalar. Şuna Kıtayşa yazılar big küp. Aptarap kalmağız. Fontanlar şöyle işlemiyor. Yol itelerimi bugün panellik. Şurada motor gana. Hazin parka kırıp koyuyoruz. Kim bilen gene yapacağız-mı Tacikistan'da mı, kiştaklarda mı, peki şehirde mi biraz mı nerse? Yaşlar da, kortlar da bütün südegen bir kota sağlıp iske düşüyor. Bu Sovyetski время'da bizim şulaydı, tıgılleydi, bıllaydı. Acayip. Kazakistan'dan da bir işitmedim. Özbekistan'dan da bir işitmedim. Hemen hemen da bütün kişi söylüyor. O bizim tıgılleydi, bizim bıllaydı. Sovyet şurunu вообще Tacikistan'dan yaratalar, onu hürmet ediler. Ben de aptarap kaldım. Kişiler bilen biraz gana söylüşüp gidersin. Men bütüsünü yazdırmayayım bitinde. Men yazdırgan ol. Onay birisini yazdıram. Söylüşüp oturasın. Gül ölüp yaratıp eske düşerler Sovyetçilerin. Mana bu motor park boyunca baram bitinde. Hazır kelip jitirge tiyişmin hekirlep kene nege. Necek dep atalar o? Flagshtok. Dünyada öz vaqtında en zor flagshtok bolgan. Вообще Tacikistan'da nasıl yaratalar indi flaglarını. Şuna dünyada en zor flagını biz yasayız deyip plan koyganlar da iyi yasaganlar. %65 metre deb eshitdim endi. Payday big bitindi ko'zolna ketirib 65 metr. Bilmiyorum. Necha bu? 40-50 tarzda dom köpek mi? Может даже zo'roqdir. 60 tarzda dom köpek bo'ladir endi. Вот. Hem 2015 yıla kadar mı? 16 yıla kadar mı? Oldum bitinde ol flagshtok dünyada en zor bulgan. No anları ikinci Müslüman devleti şulay flaglar ölüp yarata turgan. Özbekistan түгел, Қазақстанда түгел, Türkiye'de түгел, Сауд Арабистаны дагы да узунраак флагны ясаган битинде болдырган. Шуңа дагы хөрмәтле дуслар, гонка флагштоков продолжается, дәвам итә. Сездәгән үзегезнең авылыгызда, поселогыгызда 175 метрлы флаг куйдырып куя алсагыз, түбәгезгә һәм инде флагның үзенең зурлыгы 20'ye 40 bulurga tiyиш. Тогда sizin bütün şanslarınız var. Guinness kitabına girge. En uzun dünyada en zor flag bizim rayonnukı, bizim avulnukı deyip şuna tilegiz bolsa yasagız. 20'ye 40 butulka flagı gana şüpireye göz oluna getirigiz. Bu sredniy sport zaldan da zorrak. Şu kadar zor. Şu motor park motor. Nazirek bir şeyini çabırak gerek, конечно. Вот. Мен өзім теге мешітте ішлеп, пішені жаптым жей бой. Шомыны көрімді сарызы кассиктен шығарсым келі. Мен шу мотор паркын өтебіз. Мені сатушы апан жоқлап та кеткен уже. Жақатленіп жоқлап жота. Мен шушында чипсылар саталар. Эй, бачо! Салам алейкум. Сколько стоит такой? 5 самани. Это чипсы, да? Qarayım el. Beklenip. Hürmetli dostlar, ben aldım bu chipsini. 5 monitora bizden akşam bilen 40 so'mdir. Bir berengini o'zlari shu olib kesib, motor ittirib, toyaqta qizdırganlar bitin pripravlarını salıp. Qap qaragan ham, no normalniy bara endi. Zato naturalniy bizning abilar ekmişiz, zato naturalniy. Alla qo'ydan Amerikadan qo'ydan chiqib shart o'g'il. O'zimizning Tojikiston yerinde o'sgan kartoshka. Приправалар да месіне, çünkü taciklarımda yaratıyorlar mesne приправаларını. Мен утром паркта битинде. Бunda тоже памятниклар бар, олень абзыйларга важный. Но bir фонтан да эшлемейнигедир. Ашап карыйгалы. Мына битинде паркта Абу Гали Синага, Авиценнага мотор иттирип памятник коюлган. Ну, нәрсе айтырга керек? Абу Гали Сина 1000 yıllık yaşagan. Abu Rudaki degan. Ну хотя какая разница, Rudaki mi, Abu Gali Sina mı? Алар endi big ko'pdan yashaganlar, şuңalarning chin haqiqiy yuzlari belgili tugul. Şuңa bunda собирательный образ древнего перса битинде. Вот. Мында библиотека менә бу зур матур здание. Һәм барабыз бит дальше флагшток мында. Һәм менә бу зур здание Белый думга ошаган. Белый дум буга инде.
Barıp karayız yürüp. Turgan zdanie bildim köpeginde bütün jerde kameralar, stoplar, охраналар. Ablay uramları motor. Kültür mene yasalgan. Çiçekler, fenerler. Bütün jerde kameralar, hakamet köp. Meva nişlepter Srednye Aziyada kameralar Rossiyadan da köpek tuyuldu. Özbekistan'da bir köp kamera, особенно yolda. Tajikistan'da, mena Duşanbe'de kameralar bir köpeğinde. Çiçekler ise ağaçlar ise bir motor. Bunda уже kırıp olmayı bitirdim, bunda ya bak. Tajik kızı bilen bitinde çipsi satatırgan söyleşip aldım. Metem ne seçliysen olan gözükü öğrenip oturayken bitin özümden tilleri yaratam. Tegi meni seferdeki ne yürüdüğü bilemağız. Men başlıkım soyun kiş bilen bir ders, iki ders İngiliz tilli öğrenen biteli. Özümden bitinde urubinni köterge gerek. Tegi hadi kişiye söyleşip bulmuyor oluşa. Yaxşırak söyleşip öğrenmek gerek. Вот. Şu an bu kız bilen söyleşip gittik. Bir motor söyleşip, bir çista söyleşip 16 yaşlı kız. Xiyalımday şitilge gitip, şitilde tiller öğrenirge, şöyle kurge, okurga, institutlarga kirge dey. Eti enilerim qarşı dey. Hammında men sizge bir aşamay turgan bir maglumat aytasım kele. Din boyunca biz etenini tыңларга тиеш. Koşkan evirlerinde. Çünkü onların vazifeleri balalarını qarab, terbiyelew. Lakin bütün nerselerden etini tыңларга biz tиеш түгел. Birinçiden indi olduğuna halay bir bolsa, ikinciden indi o seni yokka çıkara turgan nersede. Misal üçün, eğer senin eti enin şirlemiyken, sağ selamet iken, ayakta kolda yürüy bir motor ittirip işliyken, oğlum kızım gitme, gıl benim kırımda tur deyip, gıl benim kırımda yaşa, benim bilen bir avulda bol, ato men seni alıp kelim, tegeley bulay deyip, köpme eti şulay manipülasyon, bu откровенный manipülasyon yasap, bağlarının kileşeklerini bitirdiler. Bilseniz idi men mulla olarak köpme kişi bilen işledim bu tematika boyunca. Allar bitindi söylediler. Ey men kita alaydım, ey men bara alaydım, men Kazan'a bara alaydım, ne kadar kvartiram bulur, işim bulur, tugisi bulur, bısı bulur idi dip. Lakin kileşekni bilmiyoruz ey. Lakin şu vakitte biz yasay alabız çağıştırmaçı analiz. Tam çağıştırmaçı analiz boyunca aytasım kile etiyeni bilen qalu en yaxşı variant tugul. Kirisinçe ul en naşar variant. Biz etiyenini yaratırga tiyişmiz. Lakin allar bilen yaşaw gafu itigiz yok. Men lishni özümden tilemesim, balalarım men bilen yaşagan keregi var. Men alarni oyakka bastıram da özüm bilen 15 yaştan uydan çıkıp ketdim. 15 yaştan uzatıp jibermezmin endi. 18 yaşta uzatıp jiberesim kele, ezrek biter. Özün içinde yaşayız kele. Ezrek özün içindegen turmuş көрәs kele, şoy bit. Dil bala bilen oturup bolmay. Lakin koy bir kişiler hem endi ayıruşa Orta Aziyada şunday bir mening ko'ngilga yoqmay turgan gadat endi ol balalarni o'zlarini beyleyler. Bunun sebebi nersede elektlikten bitindi pensiya sistemasi bulmagan. Hem pensiya sistemasi bu mena qarasın Lima Turbina. Lima Turbina аккуратный гына Министерство финансов деген. Аларны кыматыр булырга тешинди. Элек пенсия булмаган, шуңа дагы инде кортайгач şirlep kalması için, akşasız kalması için senin balaların ul естественный investitsiya bulgan. Вот. Sen balalarına tıgasın dağın, akşaların güçlerini ortaygaç bağlar seni qaray. Lakin bu mümkünde Allah'a şükür bizim balnis var, transport var, nene avul bulsa dağın transport жүрüp tura. Bizim pensiyalar var, işler var. Devlet qarı bizim devlet indi türlü yoqdan türlü menfaatlerini berip tura. Şoňa dagın eger sizning eti enileriniz karavatda şirlep yatmay eken, eger alarning turmuşlarında nindidir zor qaygı hasret kelip düşüp, alar bir facia ostunda tugul eken, hürmetli dostlarım, eti enini saklaw nindidir bir ruhi dini izgi iş tugul. Bu eti eni tarafından bulgan bir manipülasyon. Bilseniz men mulla olarak mena köpme kişi keldi.
Min üylene alır idim, min kiyovga çıga alır idim. 40'a kadar qaradım enini, 50'ge kadar qaradım enini. Aytam eni elle garip idim. Sıngan mı? Ulu ayağı. Yok, normalni. Просто tilemedi dey. Benim kitini. Şuna dağın koy vakıtta hürmetli eteniler biz artığın kılanabız. Artığın kılanırga yaramay. Sizge rahat, bolalarınızın kileşegin siz bitiresiz. Vakıta kelip jitkeş kuşlar üzlerinin yollarından üşa bilmişedegin jığılıp, berilip, suğulup no kelip çıp üşürga yürüneler. Koy vakıtta eteniler, jelliler bulduralmaz indi benim kızım, bulduralmaz indi benim oğlum, kelip çıkmaz indinden. Beş kelip çıkmay, günü tünü sizni saklap yoqtaş. Vakıta kelip jittiyken zatığız. Kimni texnikuma, kimni institutqa. 10 kilometr mi, 100 kilometr, 1000 kilometr mi, şit ilge kitemi, barsın, jürsün, kursun. Biz bir 20 mertebe yaşamayız bu turmuşta. Birgine bizning ömür. Allah saqlasin, problem kelip chiqdiyken vaqtda chaqirib ketirsangiz bo'lar endi bolani. Hansı ikkinchi mesele. Lekin sebepsiz bolani chaqirib kel, mening bilangina tur deb ona nindidir bir manipulyatsiya yasao, hurmatli etenglar, bu gunoh. Bu şun gunoh, chunki sen o'zingning bolangni yo'qqa chiqarasan. Keleshegin. Aning belki muhabbeti bulgandır, belki yaxşı işbirliklar jinisi bulgandır. Hem şu özüngning xatirliklaring bilan özüngge rahat bolsun, özüngge qiziq bolsun, özüngge süйлöşüp oturan kishi bilan kishi bolsun. Ayrışa bitende o problem bilasizmi kimdir? Ayrılan xotinlar problemasi. Alar bitende bir özü balalarını üstürelerden kızların, malayların anlar jiberesiler kelmey. Даже tegi statistikani olganlar edi 2022 yıl boyunca. Anda bitende Rossiyada sredniy oila bilasizmi endi? Sredniy statistический oila. Bir xotin qart 60 yaşlık ebi indi. Anın kızı 35-30 yaşlık. Hem bir onuk. Mine bugün sredniy семья в России. Hem bunda bütün söyleler normalni mujiklar yok deb. Iş normalni mujiklarda tugul. Iş etiyenilerde. Etiyeniler. Enetege kışını sizge tağın misal ettirip getirem. Ul jığılıp düşüp ayakların, kanatların sındırıp bitirelek yanları ışırga yürüne. YouTube'dan kabızıp karağız. Neçe kuşlar ışırga yürüneler. Birisi degin ezirden yürünmey. Anları tutunalar. Ot oğlum kızım ayrılığız bulmay tegiley bulay dep. Bir kimde idealini yaşamay. Bir kimde ferişteler kebek durmay. Şuna dağın bütün kişinin sınavı bula. Bütün kişinin ağırlığı bula. Şuna dağın balalarınızı jiberiniz saklap oturmağız. Yürüsünler, kursunlar, çit illerde çıksınlar. Atu benim özümnün gene köpme tanış var, özümnün gene dostlar. Qaysilari 40 yaş, 50 yaş üylene de olmadılar, bayla da qora almadılar. Lakin etiyeniler tarafından alar izgiler, çünkü etiyenilerin alar biz sobisini kebek taşlap gitmediler. Yok dostlar. Manda etiyeniden başka jingüşü yok. Alarga rahat. Emine bu 40 yaşlık, 50 yaşlık erler hem xotinlar. Alar psixologik yoqdan köbesi уже bik katı jimirik kişiler. Bilsəgiz idim ya, köpmü kişi gene yaza bit. Köpmü gene kişi yaza. Hazret nega bulay negizin işlep tegiley dip. Şuna dağın kütmegiz. Nendidir? Yaxşı udutmuş suşini. Çıksın da gitsin. Anın norması var 18 yaşta. Yoki 15 yaşta men çıkıp gittim 15 yaşta. Big shot, big riza. Selam aleyküm. Oңuшлар barıgızga da hemen yolunu devam etem. Hazır baran bitinde bir zor pamitlikka. Şu karonu pamitligine. Kene gelip jitem. Tegi parkka, mında qirda meşit. Только эшлейме, аңа битерип болмай. А мечеть открыта? Вот, да. Отсюда не зайти, да? Да, я сейчас посмотреть просто. Сеткенде, как всегда, Средняя Азияда мечетлер эз. Міне қазір мында yolu барды. Мында памятник бар, барып кетем, һәм мешітке кіріп үйлену құра керек. Местный вақыт белән бір 20 минутлык үйлену намазы кірді. Мында зор жилищный комплекс салалар, міне
Әкәмәтле размерлар. Мында вообще жилый комплекслар көп. Менә мешкә барабыз нидер. Интересный манарасы да бар. Тарихи бина ашаган. Чөнки монда иң тарихи күргән әйбер ул советский иске йортлар. Салам алейкум. Мешит открыт, да? Мешитне күреп чыгып шунда шундый. Бу тарихи меш бугай. Нидер иске берләр бар моның. Вот стройка бара бит инде. Хәзер күреп китербез. Тарихи нәрсәләр бар. Монда инде советский ремонтта бар. Монда яңаша ремонтта күренә. Менә манара аңлап торам. Берәр гасырлык микән бу? Мин әкренләп кенә тарих шәгылен барам мин. Примерно әйтерлек иттереп. Менә бу инде 90-нчы еллардагы ремонт. Моны мин әйтә алам. Менә бу портал тоже 90-ларда ясалган. Вот. Менә бу иске күренә уже. Ишекләр мотордай, карасын мотор ишекләр. Менә бу бина иске. Бусы значит пристроена. Манара караса, мотор манара. Шундай аккуратный гына. Терезелер мотор, кстати. Менә беренче иске бина мин күргән. Душанбеда бөтенләй бер жаңа монда. Ошо зур факрында дикрак якын түгел менә. Мешкә керәбез хәзер. Монда капитальный ремонт бара. Менә шундый булачак инде. Яңаша. Мин булар белән сөйләштем. Менә мотор кирпичный кладка элеккегә ябылачак бит инде. Мешак жалко, конечно. Мин үзем менә монда яңа форматта мешләрне бик тә консерватмыйм. Иске форматта булган күпкә моторлар. Ишен карап китеп. Ишектән мотор. Вакыт хоинамас. Иле булган сәгать 1-дә, иртәнге 5-тә 5-тә 25-тә, 2-дә 5-тә 5, акшам 18-дә 45, ясту 20-дә 15. Шундый ишке залын бу шул Бухарский тип. Мин нәрсә әйтергә оныттым, хөрмәтле дуслар. Анда бит ремонт бара, капиталь менә шул Бухара белән Самарканд Саманидлар дәүләтенең баш каласы булган, ләкин Совет чорында анда бик күп үзбәкләрне күчергәннәр һәм үзбәкләр дә күченгән анда более-менее развитый шәһәр дип. Һәм шайтырып үз вакытында үзбәкләр саны таҗиклар саны белән бер булгач, Совет Союзы тарала башлаганда Бухара белән Самаркандны ни гаҗәеп тарихи таҗиклар шәһәрен үзбәкләргә биргәннәр. Бераз гына даже үпкәләтәләгән кайбер кешеләрне. Чөнки аларның тарихи башкалалары. Ләкин аптырап калмаганнар, Душанбедан башкала ясаганнар. Вот, шуңа монда бөтен мәчетләр жаңача. Иске мәчетләр инде Самарканд белән Бухарада калган. Менә хәзер керәбез. Капитальный ремонт. Жарапмын капитальный ремонт мәчетләрне, аларның рухиятлары кайча. Мәчеттә мотор, мин кереп намаз укып чыктым уже. Менә күрәсез. Бер зур зал. Монда студентлар йоклап ята. Балконный типы да бар. Бик матур рәсемнәр ясалган, яхшы. Хаҗи Якуб дигән мәчетнең исеме. Хаҗи Якуб. Булай, богатый отделка, мотор. Михрабларда яхшы. Якуб ушаган күп мотор. Люстра, элмәт мәчетендә шундый люстра иде.
Vaniler. Bakın bolu vaniler. Bolu kupullar, yarım çatırlar. İyiymiş de remont bara bitin. İşte de dışta da remontlar sonra düşemlerini de koptarıp ezirken remont. İş bara onu koydum. Bu Duşanbe'nin bölümünü tarihi meşte. Çünkü bütün kalkan meşler jonga. Eski bir buna toplum yok da. Standart ne var yaşıkta hem hemen de sadakada var. Barkod bilen telefonun kitresinden avtomatik sılkısı açıla. Hem sen şu sılkı bilen bu meşinin şotuna akşa koşar olasın. Doğrudan doğru. Bir kimde görmüyor, bir kimde işitmiyor. Bir yaxşı bir başaran sadaka formatı bulayındı bu. Evet. Zaten koralası indi meşinin уже rekonstruksiyası bulan. Ak meşit keylengen bitindi bu. Motor, iyi. Lekin meyatege eski stil bikne koşuş ol. Mısla motor indi. No eski stil tege gitmişler bu yalgan. Uzunca bir şarım berip durum. Ne bu indi? Вообще Таджикистанда öğretiyorlar pump бизнесini. Низер помпезный парк, bu только bir kimde yok. Зато kvadratный kilometr bunda asfaltlar. Arabacılardan başka bir kim yok bunda. Mine indi tege tağın bir karonu көрсөткүч. Motordomlar bitinde salıngan. Teginde de kör alasız. Yarakta tura. Telesegіз. Bunda da kör alasız bitinde tavlarını. Allah yerden birsin. Amin amin. Teginde yarakta tavlar. Bunda artta tavlar. Ne seçesim kele? Duşanbe'de zor smog var. Asarxana, müziği, galeri, kinotiyatr, kafe var, kitapxana. Şunday kızıklı monument. Samani monumenti. Samani parkı var bitinde bu. Menden başka bunda arabaşılar gana yürüyor. Çok böyle görünmüyor. Yakınırak gelen bitinde. Здание бигрек крупный екен. Здоровенный. Астылысы да бар. Ничек бірінші саманилар тұрғанlar. Bu bitinde древняя империя. Бикли, конечно. Жалко. А здание зор. Шундай бик интересный мозаикасы да бар. Аккуратно motor tutuyor. Sabine bir turist var. Benim köpek. Benim de kısaca motor arka var. Anda barıp varıp gelir ben. Evet. Benim de tohum bir stilde. Tarih bilen. Bu kaysa asır. Evet, sabzı. Hemen daha bize bitinde. İşte. Bası Savitçırlar indi işte. Savitçırlar hazır geçerler. Ona yarakta şehirni köre alasız indi ahırda tağlarda ornaşkan. Manda mümküz köre telefon görmeydir inden. No şehirnin şiddet zor tağlar bilen kaplangan. Tağlar arasında. Bası bitin İsmail Samoni Savitçırları 90-cı yıllar 2000-ci yıllar dünse. Закрыто да? А почему сөйлештім? 8-ден ашыла бүгін выходной 70 самани төлесең дей. Bütün зданиеда бірінші, екінші этаждар музей. Һәм үстәге вышкаға мініп қарарға бола 70 самани. Ол енді 600 сум тирәсе бола. Білмейм де енді чөт көбірек тәхті yola. Но мініп қарасаң интересный енді үстен нендей екен. Mine şiratta görünür. Teginde elektrik stansiya görünür. Onsa bitinde dağın tarih. Onsa qaysı asır bilmeyim. Hoş revolüsyonizdir. Bugün выходной. Amısı bile şulkuvi put vakitleri. Ne bit как раз. Samarkand Bukharalarında çürügendir. Dalka kayırsın. Samarkand Bukharanı aldılar Taciklerden. Onda hemen
50'ge 50 Tacik, 50 Özbek tura. Samarkand bilen Bukhara'dan da basın köbrek даже Taciklardır diye böyleyim. Bir kup Tacik tura. Fantanlar ortada kabzırlar gitege. Bunsa bitinde netege eniler, galimler, şırları, Sinolar, Farabilar. Tak. Karabilda. Bu уже Sasanidlar imperiyası bulan vaqtdır indi. Çünkü Taciklar Karabilda yürgənmemizdə түгел. Belki şul vaqtda alarның dengizge çağış bulgan. Әйе. Ol Samani imperiyi vaqtında alarның portları bulgan. Ol hazırgi Irak жерlerinde portları bulgan alarның. Ot көз алдына кетірегіз. Но Taciklar da bet bulmayından. Ol Perslar bulgan. Farsилар. Bası тоже нендейдір герой есеме жоқ енді. Көп индаlarının шошы Саманилар империясында 120-130 жылға анда жақынша білмеймін бір 30-лап кіші алмашынған. Қайсыдыр ғалим яқы болған, ғилім яқлы, қайсыдыр соғыш яқлы, қайсыдыр завоеватель, қайсыдыр географ. Одны бұл мұсылман империясы болған бітінде Ханафи мәзһәбендә болғандар ишекләрен чыкма тұр. Әмасы инде Исмаил Саманимысын таным инде. Самый матур читекле мужик, Исмаил Саманин, сапашкилары матур. Bütün жерде стройкалар. Вокруг йөреп чыктым бит инде. Хәзер минем яңа зур мәчетне күрәсем килә. Этнография ул бикле. Шундый урын музей моннан тоже бикле. 100 миллионда баскыч таптым әле. Кыска белеп карага. Может белеп булыр. Benim de benim 8-nji targamda bittim bugün, jettim bugün. Şehir. Bu dom nese bilen kızık. Bu akası prоход bilen musar neler de var. İmanda kişilerin böyle kvartirleri. Eşikler, terzler, внутренний двор. Aslında bunday tip kvartir koyun joğan men. Qaragız. Bunda bir kvartir, bunda bir kvartir, teginde bir kvartir. Bu kişiler yaşaylar. Bek интересный. Dum. Şimdi parayı no lift işlemi var. Tağın işi taş var bunda. Onu şam bindi boyun. Tamam bitmi. Hamam var bunda. Özüm nasıl taş kıştı. İçleri yaşaylar solay. Ne olsa son etaj уже. Oo, subhanallah maşallah. Burada mı? Ne bütün şehir. Bunda kul de var iken. Nətəgə məşətini barıb kelegen yetilegen. Бигрәк матур. Басы музей милли, но bütün эвер бикле понедельник булгач. Музейный экспонатлар. Алла. 12-нче этаж микән бу? 10-нчы бут алдында инде. Нәтеге матур здание, түгәрәк амфитеатр. Шунда керәм хәзер. Карагыздан чык матур. Benim как раз көңелім тынычланды, мында пішен шабылар наконец. А то шабылмаған пішенді көрсем көңелім құтыра башлай. Қарағыз. Мотор, чистарталар, аккуратно. Мында, кстати, мен көрдім Өзбекстанда да, Тажикстанда да пальма отырта башлаганда. Міне қарағыз, пальмалар. Бұл пішен шабыра керек, зоққа сузалар. Пішен вообще отнаға бір мәртебе шабып тұра керек, газын ялтырап тұрсын үшін. Міне пальмалар күткен бетіне кірініп кірі. Розалар. Bunda, kısacası Özbekistan ve Tacikistan'da bir küp жерде роз утырталар. Big motor. Endi motor. Многоэтажкалар салалар. Әнә мин бу зданиенең түбәсенә белдем съемага. Күрмәгәндә шулт кына әйттереп. Менә бу ниндидер әйбер үсә. Шипастый. Эсләми кем. Салам алейкум. Ака, это что такое?
Каштан. Когда он его кушать можно? Нельзя, да? А то Түркияда каштан ашарга ярый бит. Мысы башка сорттар инде менә каштанның яфраклары карагыз чыкма тур. Амфитеатр. Üstte bunlar вообще теге нык древниләрне ясап куйганнар бу бит. Навуходоносорның рәсемнәре бу. Так-то ул сасанитларга очень далеко относится. Кырып карыйк. Мондан чыкма тур. Амфитеатрлар ясалган. Кырып жол итеп утырага. Салам алейкум. Ошондой мотор амфитеатр. Монда мероприятиялар уза. Төрле концертлардар инде. Төрле бәйрәмнәр. Местный интеллигентлар утыра. Мероприятиялар планлаштырып. Бик мотор. Ну, элек советский булгандай, менә ремонтлаганнар инде. Здание советский түгел икән. 2004 елгы монда эшләгән җегетләр белән таныштым. Шундый мотор, күркәм бина. Ну, мероприятиялар бик аз инде ди. Хәзер элек почаще була ди, хәзер анда айга бер булырга может, айга 2 булырга может, кай вакытта шулай аз була инде, кай вакытта күбрәк инде ди. Менә хәзер скоро ди кола организовать итәчәк үзенең мероприятиясын ди монда кешеләрне җыеп. Әйтәм, нигә туйлар уздырмыйлар, никахлар. Ә безнең ди абзый ди условия куйды ди, туйда да 150 кешедән күбрәк булырга тиеш түгел ди. Типа исраф булачак, тегеләй була, лишний була. Шуңа дагы иң зур 150 кешелек туй, ә монда урын бит инде үзегез күрдегез анда 400-300 кешелек арендовать итәләр шуңа ди. Рестораннарда алалар да 150 кешелек урынны ди. Шулай уздыралар ди. Шуңа бу здание күрсенчә тора. Хотя бик мотор. Монда килеп просто фотосессия ачырга була. Чөнки монда озеленение территории 5 с плюсом вообще нык мотор ясаганнар территорияны. Нык карыйлар. Şimdi çabalar. Чистарталар, аккуратный тәртип. Бик күркәм. Килегез, карагыз. Амфитеатр Душанбе.